Ente udah sesokan pengen jadi lurah itu pece bener dulu nape? Wets, nggak apa-apa penampilan begini. Yang penting kinerjanya dong. Don't jaget me. And you? Itu udah habis minum sabun cuci piring apa? Widih, ada Kang Kembang. Panci, badan kabur, mata gede. Bintitan dong, yang benar itu badan gede, mata kabur. Aneh colok nih mata ente nih. Nih Pak Lur, dia kalau yang suka naik rokok sukanya ngisep motor. Tebolak, woi, tebolak. Ya sama aja itu sama aneh udah. Jangan suka berbohong. Malu sama ayam cemani. Kenalin, nama aneh Ahong. Aneh lurah di daerah sini. Nggak pernah kelipan gelas nih orang nih kayak. Tutup panci sering, sabar Pak Lur. Bang, hati-hati nih kalau ngomong bang. Ini lurah kita, gimana sih ente jualan di sini nggak tahu siapa yang punya wilayah. Nah, kebetulan nih Pak Lurah. Aneh mau curhat Pak Lurah. Jamaah. Aneh lurah, bukan psikolog. Enak aja ente main curhat-curhat. Gini Pak Lur. Lurah, Pak Lurah.